The Department of Tourism and Travel Management, Lady Keane College, Shillong is now open for admission. Join the 4 years Bachelor of Tourism and Travel Management professional program at Lady Keane College, Shillong and embark on a journey beyond borders. For more information, call the given number on the screen or visit the website www.ladykeencollege.edu.in. Pulit jangan nampak police station kelakam ya way Nong Trei Dhaba beri bar jala beri nampak senapur Assam apakat tang raju rajbar haka beri bagi jing syak Pyniap jong ba Kyrmenlang dak nang lai aksyon Erpakon haka kat we tarik mentau benai kat kem gaji tu jong superintendent of police jong River district le tu ba kadau jong kan ke jing syak Pyniap jong ba Kyrmen kadai hadir bagi ni angot ketau raju rajbar ba Kyrmen kila syong ya di abam paklepai ke jing kerai ke jing syak dat bat undi bar jala ulatiet ya wak kami nak lentang nak bentar jang skor ban kekli kan adu ba undak klat no ya kami jong wak Kyrmenlang lalap de kipai ba anu song haka khat we tarik tam nai bakla kthak leng tar harus surok ada kene jenglam jong ulap pentep ski bosnong lawan nak war gi bayi mari thu ya kami ke jong aku bedi ke jing sai ke bangi osngo nak liang jong ke Assam kidan ke suspicion nak bentar itu beriau bagilah jer kerteng Henry nak liang jong ke senang ni asal ke kerteng ke jong nimpat lapat pensisa now day then ring up ya ke ba police department kan sim ke statement ke biang lekin tip dikena now day UBC balik ni kam kan ni ke dike jingja hidal dia ba urhab Henry wala taru ni ba kila ay ka FIR po tanan ba kung juru akan adu mentah 4 dah ke postmortem ke bakilian ke hospital tinggal skamba ke bapaka kan syai kan dia ke postmortem begini airport buat kunjurun la yo statement ke bapaka na police department kenang ba kenam sa umdum haka bege bikin ke jingja kan kini hi skamba baru akan long ke bayi ke ti tak bangi ai ke ai bagian penangkap